kiganiro Le Monde d'Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwamuntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka turi mu mpuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Mu mateka ya Kiliziya Gatolika hari abapapa benshi bazwi cyane, ariko umwe muri bo yavugishije benshi, rubanda rwifata ku minwa. Si n'ibyo gusa, kubera ko atari ibibi gusa, ahubwo hari n'ibyiza byinshi yakoze ndetse n'ibitangaza biri mu byabaye mbere y'uko ajya gutorwa. Uyu yavugishije isi yose kubera ubuzima butangaje n'amabanga menshi yari amuhishweho. Uwo nta wundi ni Papa Yohani wa 12. Ni papa nanone wabaye umupapa wa mbere wabayeho ku myaka ye mikeya cyane. Ku myaka ya 18 yonyine gusa yagizwe papa. Tekereza umuntu wabaye papa wa Kiliziya Gatolika akiri muto cyane, ariko amateka akamwibuka kubera ubuzima butangaje n'amakimbirane akomeye yagize. Uyu ni Papa Yohani wa 12, umwe mu bapapa bavugwaho cyane mu mateka ya Kiliziya. Ndaje ngo twiganirire, mbibutsa gukora subscribe iyi ST Trustmate, ikindi kiganiro Le Monde d'Histoire. Njye muri kumwe ni Ntwari Sangwa Jean Aristide. Ariko se ubundi ushobora kwibaza uti, ubundi Papa Yohani wa 12 ni muntu ki? Yari muntu ki? Yavukiye he? Yabayeho hate? Papa Yohani wa 12 yavukiye i Roma mu muryango wari ufite ubutegetsi bukomeye cyane. Izina rye rya mbere y'uko aba papa ryari Octavian. Mu mwaka wa 1955 yabaye papa ku myaka ye hafi 18 yonyine. Abanyamateka benshi bavuga ko se yari umuntu ukomeye muri politike, mu bya politike ya Roma. Bituma umuhungu we anagera ku mwanya w'ubupapa byoroshye, bidaciye mu nzira zigoranye. Mu gihe cye Papa Yohani wa 12 yashakaga kurinda ubutegetsi bwe cyane kubera ibibazo byinshi bya politike byari muri Rome. Yasabye ubufasha bw'umwami w'Abadage Otto wa mbere cyangwa se Otto I mu mwaka wa 1932. Yohani wa 12 nanone yambitse Otto wa mbere ikamba ry'ubwami ndetse nk'umwami w'Abaromani, icyitwaga Holy Roman Empire. Ibi byabaye igikorwa gikomeye cyane ndetse cyanahinduye amateka y'ubutegetsi mu Burayi. Gusa burya ngo nta mvura idahita. Nyuma y'igihe gitoya, agahe nk'ako guhumbya, umubano wari hagati ya Papa Yohani wa 12 ndetse n'umwami w'Ubudage Otto wa mbere warangiritse bitewe n'ibirego byinshi uyu Papa Yohani wa 12 yashinjwaga. Abanyamateka bamwe bavuga ko yashinjwaga ibirego byinshi bitandukanye, birimo nko gukoresha nabi ubutegetsi bwa Kiliziya, kubaho mu buzima bwo kwiniziza cyane, ndetse no kugira imyitwarire itari ijyanye n'inshingano za papa. Kubera ibyo byose, ibyo birego byose, Otto wa mbere umwami w'Abadage yahamagaje inama igitaraganya y'abepiskopi kugira ngo basuzume imyitwarire y'uyu Papa wa 12 Yohani. Gusa mu mwaka wa 1934 Papa Yohani wa 12 yapfuye akiri muto cyane ku myaka ya 27. Nubwo hari amateka menshi atandukanye ari nako atanga ibisobanuro bitandukanye ku bijyanye n'urupfu rwe, hari abavuga ko yapfuye azize indwara, mu gihe abandi banyamateka bagaragaza ko yaba yarapfuye mu buryo butandukanye igihe yari arimo kwinezeza. Nubwo ukuri kuzuye kutazwi neza, ariko urupfu rwe rwateye impaka mu mateka y'isi. Ariko se ubundi aya mateka yibuka ate uyu Papa Yohani wa 12? Uyu munsi Yohani wa 12 Papa azwi nk'umwe mu bapapa bavugwaho cyane n'amateka ya Kiliziya. Inkuru ye
igaragaza ko ubusore n'ubutegetsi, imyitwarire ndetse n'imimerere y'umuntu bishobora kugira ingaruka ku mateka ye ndetse n'isi muri rusange. Gihe mwari kumwe yari Ntwayisanga Jean Aristide, mbarekera kubana nanjye mu kiganiro cy'ubutaha. Iyi ya ST Trustmade, ngusaba gukora subscribe, share ndetse na comment kubera ko ibyo byose ni ingenzi kuri twe. Ciao ciao.